Biyag ti tao. Diyos saya, honey. Adaglakla ko iti barbecue iti masungan. Makapangpanganak iti barbecue. Iso adumagas tabi iti na. Kwa. Awan ka din sa bali paggatangan iti barbecue, Claire? Makapangpanganak una yan. Ang mga noawan malapsantan ngaglak na ko iti barbecue. Okay. Sigate makamo. Yadayo mo ti pangiparadaan iti lugan. Di mo ibatog iti ayan ti aglakla ko. Okay, honey. Areglado. Oh, aduin ti order ya barbecue, sir. Oh, at iti bariayo, sir. Nanang, barbecue man worth 200 pesos. Pasig alasaga. Wan, madam. Mabitlaan. Alay, anak. Mangituno ka iti lasag nga agbalor iti 2 pisos. Order ni madam. Wen nanang, mabitlaan. Subliak, damdama. Asino day jay nanang? Amamuyo ka di? Saan, anak ko? Madlaw abak nang day jay babaian niya. Wan, nagpintas ti kutse na. Ang napimpintas kamat lang nga at ayo, anak ko. Sa bali tinang iturungan nyo iti saritaan, nanang. Katagpay sumat. Tilaang nangatiwan na kan ka, kat nginginaan dagiti arwatan na. Di alahas kan di kotse. Iti ababa asarita, baknang. Idinto tasika kat marigri kat laeng anak ko. Nakasuputan to'y order jebak ng ababae anak ko. Nang isuputakmatan iti suka pangisawsawan da. Ingkayabanin ni madam, wano ipanmulaangan iti ayan ti kotsena. Wen nanang. Ay, aday tantikot siya ni madam. Ala, napanmatan. Ma'am! Kasanupay ang mangagnak ngay. Nagloko matan day siya babae. Pinanawan nanti order na. Nanang! Napanmutan siya babae. Nay, apay ngay, adi na inala ti order na anak ko. Diyak mo di mo't nang ikaskaso. Imposible adinak nakita nga imasidag itay. Naglukon. Mangilawlaw anday jay Ala, saan na bali anak ko? Saan ang masayang dagita? Maila ako pa'y dagita. Mas daw awaken ka, honey. Apay adi nagdagnak anang pandar iti kotse itay? Diyak lakad nga rod na ala di order ko nga barbecue. No apay ngamin nga ijay pala tinaggatangam iti barbecue. Kat adumot dagiti malabsan ta daduma. Madlaw ngamin asana nadalos tila ako da ijay. Anya? Ay, makapangpanganak pa'y mat iti barbecue. Sige, mangkita ka niti sa bali paggatangan ta. Ay, alaman laangan. Sikat makaam mo, honey. Oh, papanam, Alea, anak ko. Inakbalunan ni Josiah ijitalyar a pagtrab-trabawan na nanang. Sumatla na gado tilinutom nga innapoy kan masida. Tabalunam gayam, genobium. Wen nanang, sorpresa akman. Jak imbagbaga ang mapanak itayan na. Kailiw ko nga minan. Medyo nabayag basitin asaan ngay imay diti balay. Ala, aganad ka nga rod, anak ko. Kat, ijay kakadimatan ang mangal daw. Wen nanang. Day giant tinobyok. Andan samat ka sarsarita na iti cellphone na. Di ka unay mangag. Madamdama kanton nga umawag, okay? Bye! Ay, day giant, nakita na kon. Josiah! Alaya, apay nga daka. Kaya't ka sorpresaan, love. Ha? Mailiwakan ka. Di ka maure nga umay ije balay, isong ay mayak. Excuse me ha. Sorry, ngam saan ka amasango ita? Makumikumak ngamin dito talyer. Ado pa'y araminak. Agawid ka pa lang, tatalaga adi ka masango, wen? Ha? Imbalunan ka iti pangaldawam. Ibatik ka Yawid mo na kita. Tanalpasa ko na nangan. Sige tani, busy akalaya. Apay nga takas Excuse me? Ayan ni Josiah? Pabit lang, ma'am. Ay, bak. Aguri ka. Kasla nakit-kita kunday ta babae Diyak la malagip no sa dino tinakakitaak.
Ngam, nimot Josiah ti sapsapulan na. At saan ka pumanaw? Agtugawak iti day dya banda. Ta medyo nalingad ijay. Agpaliiwak. Sa balit agparparik na kanyak. Nasaya at tada ka nanak ko. Ne, agmay-may sakan samat. Di na kaintulod genobium. Ha? Apay ngagsangit ka. Apay kunak. Adda ka didakas ana pasamakan ka anak ko. Adda nang bastos kan ka wanuan niya. Adan sa bali anobya tinubyok nanang. Anya? Nakita ka mismo. Naimatangak ti kinalailo day titunggal maysa. Inalilaw nagtinobyo. Day dya babae takin ko ay titalyara pagtrap-trabahuan na. Anya? Ay, anak, aklunam tigasat mo. No di na kan kayat ni Josiah, aklunamon. Di mo mabalin nga ipilit ti bagim kan kuana. Saan amay may sa tilalaki anak ko? Panunutom laangan, asaan ada kayo tinaikari para ititunggal may sa anak ko. Mangantanan ako, nakaluto akon. Di ka unayag linlit, ay anak ko. Ulit, aklunam tigasat mo iti ex mo. Tawan laban mo kan kuana. Takunam abak nang dyan ang isukatan na kan ka. Malagip ko no sa dino tinakakita akit day dya babae nanang. Kan nakita yung matan. Ha? Asino day jay aya? Diyay nag-order idi iti barbecue ngam intarayan na mati order na. Anya? Uwan nanang. Kat nalabit. Kadwa na ni Josiah iti dayda ka nito. Inlimod na lakit di iti dayda babae iti may papan kada kami. Anya? Ay, apag iso. Ni Alfon, diya gisalsala pa iti sango ti boarding house da. Alfon! Ay, si kamot gayam. Ano ya? Ni Josiah, ada ka di? Ay, adda dita boarding house may. Umay ka ah. Ay, please man, kaya't ko ang makasarita. Umay ka. Ta, ayabak ti gayam ka. Josiah, adda ni Aliyah iji balkaon. Anya? Anya kanot masapol na. Kaya't nakakano makasarita. Ay, ibagam tawa na. Kuman. Anya? Eh, sana masapol aliklikan ni Aliyah. Nasaysayat mo kasarita ba na imbag, pare? Tatno sana mang namnamakan ka. Ay, kasi mo dito. Ibagamon ti pudno. Tapos sana namang namnamakan ka. Kasladyak kabaylan ti sumango kan kuana, pare. Kapo ka dito makunkonsensya ka, pare. Ha? Amok ti marikrik nam. Iso maawatan ka. Anyang ingarot. Adaditan. Natulagan ti kasaryo ka ni Claire. Iso nga ibagamon tagpaiso. Anya ti basol ko kan ka, Josiah. Ibagam. Basta lipatan tanti may papan ka data. Ibagam nga ron no anya tinagbasulak. Tapno amok tilintag ko kat maurnos matlang ti amin ka data. Ayayatan ka. Amom dayta. Di na kumamot basta panawan nakaslawan na niyaman na. Maasi ka kanyak. Basta saan ka nga ayaten, Alaya. Ayayatan ka. Di na panawan. Tumakdar ka kuma. Di kag pa rin tumangiti sangok. Agawid kan tanalpasan ti amin ka data. Saan kan nga ayatan? Dito'y a restaurant ti kanayon apanganan mi idi ni Josiah. Ay, nalami isan do'y taraon nga in-order ko. Ngam talaga nga awan ganas ko amangan. Ipa-take out ko tulangan ti in-order ko. Come on, honey. Dito iti pagtugawan ta. Okay, honey. Anyan? Dagiti man nga lilaw ti simrak ti restaurant. Dila nagsapul mo tanday ta alalaki ti sabali apangananda. Dito'y pay mo tinangyagan na iti dayta babae. Mapanak bit iti comfort room, honey. Okay, honey. Ha? Ay,
Gundawayak ti masidag ka ni Josiah. Tapi manaw ti babae. Makamuditan. Josiah, Oh, agsarita ta kuma. Alaya, di mo't nalpasta na nagsarita. Ado pa'y dagiti kayat ko nga ibagakan ka. Awanan tinas ka na pagsaritaan ta. Ado tinas ka na pagsaritaan ta. Alaya, pangasim. Naglakati pa nang isukat mo kanyak. Kalbasan na naalam ti kay kayat mo. Tinalikodan na kun. Pinangnamnaman na kiti awan. Di mo inik ka ni ti patagdagiti ado na nagkadkadwan ta. Di pa nagtalagkan pa nagayat nga impay ko kan ka. Saam kan pa itlagayam ti subad mo kadagita. Honey? Oh, Apay? Asino ka? Apay apagsasawam tinobyo? Siyak lang mat ti babae nga insukat ni Josiah. Ti sigod anobya na. Anya? Alaya, pumanaw kan. Pangasim. Di ka kung maagi-skandalo dito eh. Asino nga minday jay? Apay akas jay ti bagbagan eh. Sigod ano biyak. Ngam nabayagan na nagsina kami. Anya? Pasensya mon. Tadi na lang amin maaklon ti panangisinakan ko na. Iso akas jay. Nagpuskol mat ti panagropro pa na. Di mo lang arudan kaya? Ngam idaldal na pailaang ti paginakan ka? Uwan nga rod. Ang bayamon. Sana na dahi dya babae ti pagsaritaan ta. Tinasaya at idarastan ti panagkasarta. Imbes nga inton umay abulan, inton umay alawas laangan. Tapno kabukbukudan kan at talaga. Ay, man tigas na pare. Ni Madam Claire ti makamoy tigas tusan yung agkasar. Iso, naku nakanagasat ka. Tabak nang ti mga asawakan ka. Ay, sti, asawaan. Ay, aging kaita. Kasla jackpot dyan. Ti panagsinayo akin ni Alaya. Dilig mo ti lang ah. Napimpintas mo't nga dayo ni Alaya. Hangam ni Claire. Shh! Huston. Wala, agtrabaho takid din. Sige, ipaigi jula ang dagiti napili yo. Ta isarunok nga iluto inton madamdama. Agawid ako nanang. Ni, nasapa pa ang anak ko. Tulungan na ko Basta mamaya. mo na ako nga gawid. Sige na kun. Napanan. Ay naglukod. Pinanawan naklatan. Talaga sa bali ti epekto kan ko na ti panagsinadan iti ex na. Nagbalinan ama nagpungpung to. Katawanan ti raragsakan na. Ay, baybay akman langan. Aw-awatag latan ti anak ko. Dapat siya ka makailiw-liwag tumutlaan. I love you, honey. I love you too, honey. Nakaragragsakat. Ngamin, nalpasan ti kasarta. Urasyak. Ket sapay ko ma. Tagnanayo ng dahi tayo kinaragsakta. Claire, honey. Talaga gayam abak ng dyan na asawa ti ex mo. Anak ti may sa negosyante. Amok. Tila ang kinabak ng dayja babae ti kinayat ni Josiah nanang. Kastamot ti ibagbaga dagiti tattao, anak ko. Siyempre, ado ti kwarta na. Nagasat dayja babae ta anak ti baknang. Daksang gasat aklaan. Tamarigrigat ak nanang. Ala, di ka naglida ay anak ko. Napintas ka, Aliyah. Kan uping kapay. Patsyak ang makasarak kanto iti adayo, anasaysaya at ngam ti ex mo. Basta, panawan na kung dito boarding house ta pare. Wala pare. Ay, may kawa aklakid di. Ora siya nga ron. Ang imadamot nga minanasawak. Agnaid kami ka ni Claire Ejibalay da. Ay, swerte ka talaga pare. Agbalinto na nanam ay tibiyag mo. Bugbog tong anak tibak ng tinasawam. Isumot siguro tigasat ko pare. Kanya-kanyang gasat ako nada. Ket kasanungay. Tangay madam ti awag ko di asawam. Sermet nga raw doon ti awag ko kan ka. Ay kat si kalata pare. Honey, tikayat ko.
agsardan kan nga agtrabaho ijay talyer. Anya? Anya lang ti aramidak no jak agtrabaho, hani. Agdalinagad ka dito'y balay. Ah? Uray saan ka agtrabaho. Kabailan ka asuportanan, honey. Aliyah. Ha? Ne, apay dagita kawas mo anak ko. Agim impake ka? Papanam. Mapanak iti sa bali a lugar, nanang. Anya. Ne, anyat ko iti sa bali al lugar anak ko. Panawan nak dito, ngagmay-may sa. Inakagtrabaho. Ne, kalaat sa dayta pangadang mo anak ko. Anya trabahom ijay. Diyak mo. Makam mo ditan. Agsapulakton iti pagtrabahwak ijay. Anya, ay naanak ko, amum ka iti sasawam. Awan kan samot iti bukod mo apan unod. Saan ka apumanawan ako? Delikado ti pampanunutem nga aramidan. Amangan numaisagmak ka ijay, anak ko. Didak pa kadanagan. Awan da ka sa mapasama kanya. O sige, mapanakon. Di ka pumanaw ko, nakmat. Anya ka ka di. Takman! Dida kayon, pasensya kayon. Basta didak pa kadanagan, takabala ka sa lakniban ti bagik. Sige, mapanakon. Diyos ko, tarabayom kumadya anak ko. Ilisim iti paggad. Adumat gayam ti wagwagan dito a lugar. Nagdakkel day tapasdak. Kat pasig awagwag tilako na dita. Okay. Mabit lang nga, Rod. Ada pa panahon. Ay, da kayo pala ti makamu dito, itanda pa panak. Dahil siguro ti akin ko iti day pagtagilakwan. Ay, di taman kiti ti pagdamagak. Barang agkasapulan da iti sales lady dita. Jelakay, naglusduyan ita yan tiri daw tilugan. Ala, awan samot nakakita. Sir! Sir! Hospital. Ipanta kayo sa hospital. Owan, sir. Mabit lang. Mga yabak iti taksi. Eh, abay, anyat na pasama ka ni Sor. Agkupit samot ti barukong na, Manong. Taray na kayo sa hospital. Sir, mabit lang. Sige, tulungan kan, Manong. Pasensya kayon, sir. No simuro takada kayo dito ospital. Sakit dito rumbang agad daw iti pasensya. Tanataktakan. Anyat nagan mo. Alaya, sir. Natumatinagan ko. Agyaman na ka. Mabalin na ko na panawan tao kaya kanon ko na ti doktor. Nagatake man ang ti sakit ko iti puso. Agyaman, okay akon. Amangan no dapat papanam. Awan nga minti, ambo ka papanan dito a lugar, sir. Anya, apay nga ron nga da ka ditoy. Umayak agsapul iti pagtrabahwak, sir. Anyat nalpas mo pasang. High school graduate aklaan, sir. Iso nga uray katulong, basta agsweldo ak. Kayat kun. Alaan da ko nakatulong yo, sir. Sige. No kaya't mo laki diti agtagi balay. Alaan ka akad kadwa ka di balay ko. Ha? Agpaiso, sir? O sige, kayat ko. Dito iti balay ko. Sisyak tagnanad ditoy. Agmay-may sa kayo ditoy. Kat nagdakkel to'y balayo, sir. Wen, sumra ka. Umay ka, alay. Nagdakkel to'y balay na. Sir, ape anak ko na yung agmay-may sa kayo. Ayan ti asawa yo. Nabayagan na natay. Agam ada anak ko ija abroad. Taluda. Adamatan kabukbukudan da pamilya. Kasta ka di. Nangasawa kita may kadwa gundaway. Agam natay metla dagos gapoy ti sakit. Sa di nabalo akman din. Nangasawa kita tagay lokos. Agam natay manen. Ta na disgrasya iti lugan. Babaluan sa amat da ito'y. Sige, umay ka. Tulungan na ngagluto. Agluto ta iti pangrabyan ta.
Itay pa'y siguro ang nakaturog ni Sarnato. Ay, agyaman nak. Nakasapula ka dago si ti pagtrabahwak. Sana bale? Agmay-may salaang ni Sara pagserbiak. Diyos ko. Sapay ko mata da napintas agasat nga agur-uray kanyak iti daytoy a lugar. Isumat lang jak ma-search ti FB account ni Alaya. In-block ko gaya mi di. Tinasayat, iyan block ko manan. Ti asawa ko. Oh, apeng imbul sa madagos ti cellphone mo idinakita na, honey. Ako itayat pa lang amin nga cellphone. Nabannog ti matak, honey. Nan, kitaak man ti cellphone mo. Awan, ti rumbang. Kitaak ko na. Aha! Account ki ex mo tinakitak adagos dito yung cellphone mo. Kunak man no in-block mo day jay a babae. Apay, kailiw mo ti sigod anobyam? Ne, saan, Claire? Anya mo tanday tangay bagbagan. Imperak mo matan ti cellphone ko, Claire. Asino tinanggatang iti dayto a cellphone, ha? Siya! Siya! Iso nga uray anya pa'y ti aramida kadagiti cellphone nga usaram. Awan pakibiangam, tasyak amin tinaggapuan dagita a cellphone. Ita, ibagam tipod no kanyak. Apay nga inan-block mo day chay nga alaya. Awan ti madi akay papananday ta, Claire. Ha? Di nakpadpadasan, Josiah. Di nakpailaam amuunay. Ha? Orimuaran ti pudno nga ugali ni Claire. Claire, honey, I'm sorry. Honey, sangwunak mamat. Sorry, Awan ti sabali akay papananti naramid ko. Maturog ka kitin. Okay. Araw ko pang kamay. Nadagaang. Dumundan ka. Oh, Romarakon, mabati kan dito'y balay. Ang mga nutila papanam, Josiah. Di mo lapadpadasan ti mapan agbabae. Takwartak tumat laang ti pagbabaim no kas pangarigan laang. Ha? Napuskol launa yan ti panagruprupam no maaramid mo pa'y ti agbabae. Kat doon ka lang arudan dito'y balay. Houston, nagsakitan ti panagsasaw. Sorry, ngam si kamit laang timang prob-probukar kanyak nga agsao iti agkakasakit. Kan may sa, talaga akas tuyan ti ugali, iso nga irwam mon ti bagim. Talaga akas ti ko, naimo na, nang runa, no ex mo. Nagbasit aba ti panggurguram kanyak. Kinawan mo't ti rumbang apagimunan, tawan mo't mading aramid ko. No basit la aba nagdayjay para kan ka. Saan kanyak? Dakkel aba nagdayjay apanggapwak nga agimon. Taamok, dayjay pay lang aleya ti adda iti panunot mo. Saan na pudno dayta? Pudno! Napintas dayjay nga aleya. Adayo anapimpintas ngam siya. Napimpintas ka? Di na kun bulaan, Josiah. Di mon mayalis ti alipuspos ko. Amok atila ang kinabaknang ko ti kinayat mo kanya. Amok na da problema, pare. Mariknak na ita. Ni Claire, pare. Apa ito asawam? Anyat problema maya. Harimuaran ti pudno burik na, pare. Naimon. Sapay angin ti pagimimunan na. Kanayon nak nga apaan. Anya? Pagimunan na ni Alaya, ket nabayag lang aruda na nagsina kami. Naglaing pa'y nga agiboy-boy. Naggapwam, kan apay adi ka nagpakada arimor. Sinarong karakter gayam ko ni Alfon. Gaya mo, ano? Mabalin ka di! Di ka nagsaw pa'y! Houston! Bukawan nakpayitan, Josiah. Ha? Nalipatam samatan no asino. Amok! Amok asi ka timang palpalamot kanyak! Ket tapno awanan ti ibuy-buy mo. Agtrabaho ak, tapno adamot pangalak iti igatan ko iti kanak. Anya? Anya kumaatrabaho ti sarkam? Adan inaplayak at trabaho.
Agpayak a waiter iti club ti gayam ko. Anya? Club? Ha? Ijay, ti kayat mo apagtrabahuan? Tapno ado ti makitam a babae ijay? Kasta ka di? Makamuka no niya ti panunutan. Ha? Talaga kit di a babaero ka? Ibirok mo latta iti ayan dagiti babae iti bagim! Sir Nato, adto yun ti kawasyo, naplansakon. Thank you, Aliyah. Ha? Inig ka man yung matanti Max, sir. Sorry, ng bayad di pa naglabas del daw. Ininota natin nagtirig na ka. I love you, Aliyah. Please, love me too. Dahito yun ti inururay ko. Ti inararapaap ko. No, ayatan nakmet. Ipay ko amin na masapul mo. Ada ka dinamnamak, Aliyah. Kwa, ayayatan kamat. Nato. Oh, kaya manak. Ikasar ka dagusan, Aliyah. Ada invitation card mo, pare. At to yo, Invitation para iti anya. luka ta mata kitaan. Ni Alaya. Agkasaran. Anya? Kas lalakay mo ti adda iti ladawa na kadwana. Awan nga ron. Kano nga iti kasarda? Sigurado ka, anak ko. Makiasawa kan iti amaw. Uwan nanang. Ay ayatom ka di ni Sir Nato. Sursurwag to pa'y lang ayatan nanang. Anya. Anak, no saan ka sigurado iti riknam? Di ka pa ila makikasarkan ko na. Sigurado akon. Makiasawa akin ni Nato, nanang. Thank you for coming. Thank you for coming. Thank you. Congrats! Aliyah! Thank you, Alfon. Naimbag man tayo, Maika. Aywan, ayan ni. Alaya, congrats. Ay, thank you, Josiah. Iso ni Nato, ti asawak. Sweetheart, gagayam ko ida. Ni Alfon kan Josiah. Hello, nice meeting you. And thanks for coming. Okay, come on, sweetheart. Sige ha. Alaman mo may pandagiti dagduma bisita. Mangan kayo lang. Di kagbabain. Pare, bungga ti kasarda. Ang grande talaga. Ba't nang lakit di asawa ni Aliyah? Lakit diya. Pag ano ko man ni Alaya day ta alakay, no awan kwartana. Patsek at ila kwartana ti kinahit ni Alaya. Kasmat lagar ka. Timot lagwarta ni Madam Claire ti kinayat mo. Mabalin ka di pare. Sana tila ibagbagam dito eh. Sorry pare. Tao lang. Sorry. Pare, talo aldaw na di ka nagawawi di balayo. Ang mga no sa pulan na kati asawam. Kaya't ko tagpalamis, isojak pa ilagawid. Kan may isa, no sa pulan nak ni Claire, imay kuman dito eh. Ngamawan man. Pare, urnusan yun di bagbagiyo. Tapno, madaan kayo ni ti anak. Basta sa anak pa ilang agawid. Di tuyak pa ila dagus mo. Adda dito ni Josiah. Uwan ma'am, adda. Ayabang. Pare, adda ni Madam. Pare. Claire? Oh, adda ita. Inyag kun dito iti maletam anaglaon kadagiti kawas mo. Anya ka din dahi tang araramidam. Kasta, bagkatam tamaletam, taipan mon iti ayan ti babaim. Kasta mo ti kayat mo, saan ka di? Manungal dawan adi ka nagawawid. Iso nga inyag kon dagiti kawas mo. Adda na jak kayat ti agawid, itikas tang araramidam. Apay ti ko nam, pagtatakunan ka, Josiah? Saan kan apagan ano? Apay ti ko nam, si kalaang ti lalaki dito'y lubong? Anya? No sina ti kayat mo? Sige, agsina ta. Sikatin ang ibaga iti dayta. Amok tumit la aday ta ti urayam nga ibagat. Ti panagsinatan. Tapno nawaya ka manan ang mga saway ti sabali. Babaero!
Sweetheart, tangay awan pa'y matanak ta. Apay no pagadalan nak. Kaya't ko nga ituloy ti panagadal ko. Kaya't ko ti makalpas iti koleyo. Sige. Sige, matla ti ururaya ka mang ibagay ti dayta. Tano pilitan ka. Ang mga numasayang lang ti kwarta pag-adal mo. No agsardeng kan tumat lang. Promise, sweetheart. Ipasnag ko ti agadal. Tapno saan ang masayang ti kwarta abusbusan ta. Promise. Okay, Harold. Oh, apay manan. Nasakit man ti barokong ko. Nagtumar ka kadi iti agas mo. When, sweetheart? Mapantay ti doktor? Sana. Okay ako na. Sigurado ka Hindi ka pala rumrumuar dito balay. Agina ka. Tamangan no kumaro ti rikrik na Papanampar eh. Nakarubot ka. Jak makontak ti asawak. Iso nga gawid ak. Grabe sama ti pasugnod na dyan, pare. Uwan nga rod. Iso siya kung ti agpakumbaba. Kasta ti rumbang. Agasawa kayo. May mayat nurnusan niyo ti bagbagiyo. Uwan pare. Iso nga gawid ak. Takasaritak di asawak. Nakasapulan na siya ti agpakumbaba. Tapno maurnos kami matlang. Araminak. Anyat masapul mo? Sorry, Claire. Please, urnusan tamatan ti amin kanata. Di na ka ni pastrakan? Honey, ikaw di kasan. Papalataw tayo, napapananta. Okay, honey. Wait a minute. Ha? Asino na jay? Tibaro nga asawa. Anya, kaya't mo asawan, adan kasukat ko. Wan, apay, agreklamo ka? Claire, Ang sumra ka, tapno di mo matkunkunan. Umunag ka, kayam amu ka iti baro nga asawa. sanan, pumanawak matlang. Pare, di ka unay tanabartakan. Sakit di malibutan, pare. Wala. Uray saan mo ngay na at unay ni Ma'am Claire. Nasakit lata mo ti may sukat. Mabalin mo ti agdarum no kayat mo. Sanan? Makamuda niti biyag da, pare. Ibarda kaklangan da ito, uy. Alaya, Apay ka di manan. Maditirik nam. baka torturo ka. Umuna ka na maturog. Jak pa'y makaturog. Umabay ka kanyak. Tapno na simbang di pa naturog ko. Sige nga rod. Kumustan ti asawa, manak ko? Masakit ka dilata. Huwag nga rod nanang. Ada kami manan dito ospital. Pasit siguro ti panaglakay na daytoy. Kan nakapsutan. Tila tumtumpuar mo ti nasakit na. Ada na ko na ti doktor na kanyak. Ngam saan na masapol nga ibagak nanang. Anyat imbaga ti doktor na aya, anak ko. Basta, di yun amuan. Jack kabala na baliksan. Alakat, ano sam nga asikasun taasawam kat nga rod, anak ko. Ay, di mo pa ilang nga rod maituloy ti panagadal mo, anak ko. Nanang, hanggang sana bale, tamay sala semestre, aggraduarak ton. Mabalin kong tulad nga ituloy no kayat ko. Anak ko. Nasinpot ta asawam. Iso nga asikaswam, anaimbag. Nanang, nagbalin mo tin napatag kanyak ti asawa. Gapoy ti kinasimpot na. Alang arudan, putdan tanti panagsarita ta. Di mo pampanawan ti asawam, anak ko. Ani, agsapa mo't gaya man. Nagsakitan ti takyag ko ang nagpunganan ni nato. Inayadak nga ikatan. Ha? Agore ka. Apa ang naglamiis? Nato? Nato? Ha? Saanan nga kang angas na asawak? Awanan ti asawam, anak ko. Natayan. Nanang, Anak ko. Anyat marikrik nam ita. 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 Anak ko
Siyempre, nalidayak. Aklunak, awan ayatan nariknak idi nakikasarakan ko na. Ngam kabayatan ti panagdan nami. Nariknak no kasano ti panang ipatag na kanyak. Impatag na kiti husto. Anya nga rod ti planom itan. Kasanon nga'y dagiti negosyo day din ato. Siyak ti mangimanihar ka dagijay nanang. Kabayatan na, ituloy ko ti panagadal ko. Sino di mawagkin ka, pare? Di agency pag-aplayak para abroad, pare. Ah, agaprot ka? Wan, pare. Padasak man tigasat ko di abroad. Anya? Naimbag no di kanto may kawa. Panawa mong ti trabahom ditoy. Kapilitan na. Tani, tumaklakay mat da taon. Awan pailat ornong ko. Awan mo't ngamin sirbina ng asawa kay tibak nang. Takas dyan mo't tinapasamak. Insukat na kamat. Uwan nga rod. Ngam, okay lang. Naklon kong dayta, pare. Agtrabaho akid di. Ay na, nakagraduar ka na nako. Wen nanang, isagot ko ti baligig kada kayo. Ay na, agyaman na ka nako. Nakaragragsakak. Ngam na si Bibiyag kumapay day di asawam. Sigurado, nakaragragsak mo't akas kadata, anak ko. Wen nga ron nanang. Mala, agawid ta nga rudang anak ko. Kaano ka nga agsubli ijay lugar day di asawa, manak ko? Ay, jak pa mo nanang. Kasano nga rod dagiti negosyo ijay? Asino ti mangkita? Adda dagiti binilin ko akatalag ko nanang. Isuda pa ilang ti makaamo. Mapagtalkan dagijay. Ah, nasayaat nga rod, anak ko. Rumarak biit. Nay, papanam. EJ Plaza. Inakagpagnapag na. Kailiw kung to'y lugar tayo. Isungag pagnapag na akman, nana. Papayaban na kano ti adda iti table tree. Asino nga taday jay? Aday tan. Nakatalikod ni Sojak mabigbig. Yes, ma'am? Hi. Kumusta ka, Josiah? Alaya? Wen, siyak nga rod. Kumusta kan? Nasayat, Matt. Sika, kumusta kan? Nagawit ka gayam. Naimbag man ta nakapasyar ka dito pagpapaayak. Wen may liwak ngamin kan ka, Josiah. Agpaiso? Kinapod no na, oray siyak. Kailiw ka mata na makita. Kat agyaman akta na lagipnak. Damag ko na bayagan na nagsina kayo itasawam. Wen, adan sa bali nga asawa na. Iso anawaya akmanan. Okay nga ron nakasta. Anyat kaya't mo nga inuman. Ibagam tayalaan ka. Anya ti kayat asawan ti panagkuyog-yukin ni Josiah, anak ko. Nagkinaawatan kami manan, nanang. Anya? Ay, anak. Amangan no agsangit kan tumanen iti udi na. Saanan? Ipasiguradok dayta kada kayo. Anyat kayat mo asawan. Aramidag matinaramid na kanya kiti kalabas, nanang. Anya? No pinasakitan kan pinasangit na kiti kalabas. Kabalakmat nga ramidan ti kastakan ko na ita. Anya ti pampanunutom nga aramidan, anak ko. Sana mabalin ajak mabalas tawanan bain a lalaki, nanang. Ti kayat ko, lakamon na matiim palakam na kanyak idi. Agyamanak, may kasar ka matlangan, alaya. Wan, Josiah. Kat nakaragragsakan. Claire? Apay asikat tinang isuot iti trahe di boda ni alaya. Kat siyakmat ni Alaya, Josiah. Saan? Sika ni Claire? Saan? Siyak ni Alaya. Saan na pod mo dito eh? Puno, siyak ni Alaya. Sige, agmartyanan, Josiah. Saan? Saan asika ni alaya? Saan asika, Claire? Saan asika?
Nakitak ni Claire, iti tagtagainap ko. Dili ba ka talaga iti karisma, pare? Agasamoy, iti likudan, tinaramid mo ko ni Alea. Napakawan na ka. Sigamat, talaga siguro ada kami tinaikari para iti tunggal may sa. Sabaga, mamati ak iti dayta, pare. Oh, kasanon ti panag-abroad mo? Di mo flight lang ang tururayam? Naimagano, palubusan na ka ni Alea? Jak nga roda mo. Jak pa ngamin na ibagakan ko natin may papan iti dayta. Agyaman na kalaya. Nagtanok ti panagayat mo. Napakawanak pa eh. Josiah, mabalin ka di. Lipatan mo tinapalabas. Di mo ni panagip. Ti agdama ti panunutan ta. I love you. I love you to. Agdinata ko man. Sure. Day talagayam. Napanan ni Alea, nana? Ay, dayta nga rod ti parikot, Barok. Nagluwas ang nagpasyudad. Anya? Ay, panagkunak. Di kan mang namnamakin ni Alea, Barok. Anyat ka Tiyosawan. Saan apod no amakiden na kan katyanak ko. Anya? Diyak kayat amang namnama ka iti awan. Iso nga itapay laang, lipate mo ni Alea. Panggap na kalaang abalsan. Iso anakiin nayat manen kan ka. Anya? Wen Barok. Impud no na ti amin kanyak. Talagang amin anasakit tinakam na kan ka. Gapo iti panangisukat mo kan kwa na iti, Barok. Iso adi kan mang namnama kan kwa na. Katap no mamati ka, awagam iti cellphone na. Tapon kam ti imbagakan ka, Barok. Da kayo ti agsarita. Anya, nakontak mo ni Alea? Saan pa'y pare? Manong aldaw na jak makontak. Anya? Pare, husto lakit di timbagaan na ni Alea. Akayat naklabalsan. Nasaysayat ko mamit lang na makasarita man ang bag. Hanggang di mo matin makontak ako nam. Kan may sa mismo nga inana dyan ang ibagay ti dayta. Imposible mat nga gulbod dyan inana ah. Diyapulos ni namnama amaramid ni Alea ti kastoy. Nagsakit. Agsangit ka matan. Pasensya pare. Diyak lang gamit malapdan ti agsangit. Ay atak ni Alea. Iso lang tinayat ko iti kastoy. Nagsakit tinamuak. Apay anaaramid na ti kastoy. Kanya ngay ko, di mo ninamnama kasta ti aramidin ni Alea. Aklunan mo na tigasat mo. Aganos ka. Nalabit. Kaya't namot ngay pariknakin ka. Ti kasi parik na miti kalabas kan kwa na. Anya? Diyak mo tayayaw na ni Alea. Tamog mo tamaditi agibalas. Hanggang na maminsan. Mawatak, tirik na. Nang runa no lagi pag tinapalabas. Iso di mon kuraan. Awatam lata ko man, pare. Mapanam, nakarubot ka mat, pare. Diyak lang bagbagakan ka pare. Hanggang ag-flight akon. Anya? Ay, no kasta, patuluyom ti agabroad. Uwan pare. Tapinanawan nakmatlangan ni Alea. Nasaya ate, mawag ka anak ko. Ni Josiah, nanang. Napan ka din balay. Wen, katla dingita kanak ko. Diyak kaya ter aramidam. Iso nga imbaga akong ti agpaisukan kwa na. Anya din ba kayo? Imbaga ka ti planom. Akayat mula apasakitan ni Josiah. Apay nga bagayo ti kasta. Isumot la dya akong makontak ti cellphone na. Ay nakat no nagpamanila ka nun kuna ni Alphone. Kapkapan na launay. Agabrod mat gaya man. Nasakit para kanyak. Timang panaw kan ka Alea. Ngam nasakit tinaramid mo. Ngam di ka kaya tasidiran kan gurayan. Ngamin. Amok matas ibabasolakan ka. Ay ayatan ka Alea. Josiah!
Alaya. Sorry. Alaya, please. Gusto na. Di mo dagdagan ti panang pasakit mo kanyak. Maasik ako makanyak. Madudugo na yun to'y puso kapas pasakitam. Pakawanan nak. Nakulaapan ti panunot ko. Agbabawi ak itikas jay nga inaramid ko. Aklunak. Puno ti imbaga ni nanang kan ka. Ngam. Aduyak nga gid daw iti pamakawan. Kat, anyang harap ti plano mita. Ituloy ta ti relasyon ta? Lading itak. Ngam saan na mabalin, Josiah? Apay. Saan ta mabalin ti agdan na? Ngamin si aasawa ka. Nagkasar kayo ka ni Claire. Ang nagsina kami na. Uray pa'y. Basta lipatan na kon. Tano siyak, nabayagan alinipat ka. Napukawan an namin pinsan ti panagayat ko kan ka. Gapo iti naramid mo iti kalabas. Bakawanan na ko ma. Wen, napakawan kan. Isong awanan ti rumba nga ikidawam iti pamakawan. Good luck laangan kan ka iti panag-abroad mo. Manulabo na nan. Agbakasyon na to ni Pilipinas. Agtambayak man pa dito eh. Maguri ka. Kasla mabigbig ko da dya babae. Isungag pa iso. Claire? Josiah, adda ka dito'y abroad? Uwan. Agdoan na tawan ko dito eh. Jacqueline Pagarop. Nag-abroad kagayan. Wan, Josiah. Masangpul nga agkayo dak taawanan akon. Anyat kayat mo sa wan. Nakababain man niya ibaga. Ngam inibos jay ex ko ti kwarta. Kan amin atawid ko kadag iti dadakkel ko. Kat winaldas na amin iti sugal. Anya? Mangurkura nga sakitan, Josiah. Iso nga ikagkagumaag ti agurnong. Sige, kumusta ka? Kastoy. Agmay salata Pakawanan na kumaga po iti inaramid ko, Josiah. Nabayagan na napakawan ka, Claire. Ay, uwan kaya? Sa dinong iti pagnanaadan? At the boarding house mi kadagiti kakatwak. Anong sakti makisin nagsakadakwada dito eh? No kaya't mo, umay kan iti boarding house mi iti kadwak. Dudwa kami laijay. Ha? Sigurado ka? Wen, agpakada kanton kadagiti kakadwam. Taumakar kan iti ayan ko. Claire, ay ayatin na kadipay. Apay kasta ti damdamagam. Sungbatan ti damdamagak Tapno masungbatan mati damdamagam. Unay-unay, Josiah. Sikat ti first love ko. Ay ayatan ka mat, Claire. Josiah. Talaga siguro adata tinay kari para iti tunggal maysa. Isong aurnusan tanti amin kadata, Claire. Agyaman na. Tadapay gayang pasat ko iti puso. Nga oray kasya iti naramit ko. Sikati talaga para kanya, Claire. Kat si kamat ti talaga para kanya, honey. Ikarit. Agbalbaliw akon. Jakon aramidan dagiti inag-aramid ko kan kay ti kalabas. Agbalin akon anasingpat kan ka, honey. Agyaman ak kasta. Mga barwanan ta. Ket mangrugi tamanan, Claire. Biyag. Ti tao. Hello, Eva. Hello, Bong. No adawayam ita. Agkita ta. Ha? Sige. Aday bagakan ka, Bong. Amo ka maragsakan ka. At damit ibagaking ka, Eva. Ha? Talaga? No kasta? Agpada nga da sorpresa na iti tunggal maysa? Eva. O sige, ibagam na sa dino ti pagsarakan ta.
Kan, noan niya nga oras. Okay. Denggam, tay bagak no sa dino. Anya ka di ko na nga ibagambong. Sikapay ti umo nang agsa sakbay asyak. Sikapay abong. Madamdaman ton kanya. Sikapay nga umo na, Eva. Sikapay nga rod. Siyak ton no madamdama. O sige, ibagamon ti ko na nga ibagam. Anya kami dayta. Sige. Pangay pilitin na. Siyak nga rod ti umo na. Ngam, sakbay na. Kaya't ko pa'y tagkid daw iti pamakawan kang ka, Eva. Lading itik nga ibaga. Ngam, pugsatin tanti relasyon ta. Anya? Adan sa baling ay ayata, Eva. Kat umadanin ti kalay sami. Anya? Pakawanan na kuma. Jakmet siguro pakabasulan ti mga ibaga itipod no amarikrik na. Bong, apay akas tamad tanti magpagam. Ada ka di nagkurangan nawan no nagbasulakan ka. Awan, Eva. Ngam natakwa-taklaktan iti bagik asaan gayam asik at ayata. Bong. Ngam, pangasim. Di ka kumagi mula iti sakit tinakam kanyak. Ita, mabalin ka di amamuan. Ti kunam nga ibagam kanyak. Awan kayang bong. Kung kunaklaan na ijay. Lipat naman. Diyan na ibagak. Pagkawanan na kumatatang. Nailaw, anak. Anya nga raon. Kat adda ditan. Awatan tayon ti kinapudnaw. Anak ko. Ay wana man na imbag ti sikog mo. Anya nga'y. Kat saan mo mo't anagayatan ti aming. Di mo mo't namnamain na sinaan na ka tinakasikugkin ka. Tatang. Ala. Aklo ng tigasat mo, anak ko. Narigat mo, no ipilit mo tibagim kinkwana. No saan nakagayam ngay ayatain. Pag nakmam dayta, anak ko. Amom taon no sumarunaw. Di ka basta agdalag iti lalaki. Aging gadi na kaingkasar. Pagadalam dayta, Eva. Masya nakijigayam ko. Ay, agpas nga nga ro balasang ni Eva. Kat kapilitan ang akasta. Day tangaming kay. Kung kunana, ang pangtumo nga may. Ni, unay madata nga pa nagsasawmay jigayam kon. Agpay sumay. Limod nga ang pangdayjay. Kundi pakipot, idi ararmak. Ngam nagpasikog mo lagayam. Anya nga ita, nakarman na. Ni, anya nga nakarma nga ibagbagamat. Kitpun may, nakarma. Gapoy iti panagin imana. Amok nga nasakit tinakam mo itigayam ko. Tabi nastad na kay di nag-aram ka kanya na. Ngam saan kumamat nga nga kasta ti ibagbagam. Ay, saan? Tinisting ko lang mo iti. Saan ko sineryoso ti panagaram ko king kuana? Isungawan na sakit abakrang ka. O binastad na. Anya? Ay, awang ngaruden na. Agsikog abalasang di kay yamam. Kundi pakipot to mo iti. Anya nga ita? Linuko na laki ngaruday. Ni, anya nga dagita nga ibagbagam. Imbes nga ima magwano laisan tayo di gayam ko.
Andi ngayon tayo kay di. Saan nga kasta? Talaga ka di nga awan plano, mamangibaga itag paiso ken ni Bong, anak ko, anak bunga ti panakailawan yaw. Awanan ti panggapwa ka mangipod no iti amin, tatang. Uray taawan dan dito'y iti asawa na. Anak ko, Kabaila kabiyagan ti anak ko nga uray awan ama na, tatang. mala. Ada amin kin ka desisyon, anak ko. Amok ang makailiw-liwag kantaw. Tamakunak ang natibker ka, anak ko. Syakmat lang amin ti agbalin akaasi. No pa'y dagula kiti nagbiddutak, tatang. Masapul nga agbalinak anatibkar. Para itipas nga'y kunto nga anak ko. Ay ayatan ka, Eva. Sana lapad kanyak ti kinadat anak mo. Nakasagana ka mangibilang kaspodpod nung anak ko. Basta ayatan na. Mang Danilo, ladingitak. Ngam sa anak pa ang nakasagana ang makiinayat manan. Eva, Maawatan dak ko ma. Ngam no kadag ito'y. Ti anak ko ti nakaisentrohan ti atensyon ko. Awan iti panunot ko ti makirelasyon manan. di kagdanak. Maawatan ka. Ngamnopay kasta, si uurayak lata. Urayak no kaano nga klunam ti datdaton kong ayat. Damag ko nga dan sa kanwag-araram nga iba. Puno ka tayo. Kwa? When? Ay. Kita ma. Tamang nagsikog ka manay. Ha? Ay. Sigurado mga rod amailawan ka na. Anya? Marik na ngamin, anarokop ka kay. No may papaniti lalakay. Ay, nasakla ti boss dito opisina tayaw. Nabayagin na pinapanaw ka. Ha? Ibabayin mo ti kumpanya ti kasta nga raramida. Awan plano ka mga klon ka ni Mang Danilo. Oh, imposible ah. Jakpat yan. Narokop kay ti lalaki ko nakmanay. Iso asiguradaw. Agsikog kanto manin na balasang. Ha? Imposible nga dapat lamang seryoso king gamay. Nailawan ka niti na minsan. Iso paglulukwan na kalangin na kiti lalaki. Ubiyang ka pa, iba. Di mo pa idamanda tariknam. No adariknam ka ni Danilo. Apakit din nga di mo ikan iti gundaway. Madlaw mat nga nasingpat. Kan nakasaga na nga mga klon iti anak mo. Diyak mo, friend. Gamno ka dagitoy. Diyak pala kaya tagsao. Tanariga tagsao iti patapos ako nada. Eva, awan pala iti panunot ko dayta. Basta ti anak ko lang tinakaisentruan ti imatang ko. Kaya't ko ngamin nga ipaayan iti napinta sa masakbayan ti anak ko. Sa bagay, husto mat kay didata ko nam. Ngam ulita ka. No dalakit di pakariak na iti ayat. Awan dakas na. Lukataman ang datapos iba. Basta awan pa'y iti panunot ko dayta. Mami, inak makiayayam di tabalay da mimi. O sige anak, agawid ka dagos ha? Wan mami, sige, mapanakon. Sige, aganad ka anak ko. Ay na. Nagpardas ti panagtulid ti aldaw, anak ko. Dakulaw ti anak mau. Uwan nga rod, tatang. Elementaryan ti anak ko. Kahit kumusta ka mo tayo, anak ko. Okay, akmat kan, tatang. Kas makita yumat. Kanayon na kanaragsak, gapu iti anak ko. Nga oray mauuyaw ka, gapu iti panaganak mo abalasang. Wen, tatang. Ti anak ko ti mangmangtad ititibkar kanyak. Eva, Kan siyempre, ti Diyos na marswa.
Dakkel nga minti pamatik adi na kami baybayan iti anak ko. Tata Danilaw, anya ko mati maghanap mo ni Eva ngay. Kaya naganak abalasang na jay. Oh, may babayin ka lang no iso ti asawam, tata. Tay bagada si kundamano ti asawam. Professional kayo. Baro ka. Ay, ado dita, mas nasaysayat ngam ni Eva. Sige, Barok. Panawan ka pa. Tadapay papanak. Panawan ka. Madlaw, ama di tinamnam na iti imbagak jaw. Jak to sardingan na dyan Eva. Taday tuyin ti kundaway ko amang balis king kwa na. Gapo iti panang busted na kanyak iday. Di mo lamaw. Ang mga nulimod nga kikita da Eva kanti ama ti anak na. Anya? Ala, tilay bagbagamat. Nabayagan nga awan komunikasyon da. Iso nga imposible ti bagbagam. Oo, anyat amom nga. Isu asan ama kiyas asawa. Tay soda pa'y lagayam nga aging gay. Tay tisigo da nubyo na. Ay, tsaka mo kanyam. Naggagat ka nga garami diti istorya. Kanapay nga ni Ibalatay at isang ka istoryam. Nasakit pa lang ay atinakam mo yung ganatata. Tapi na ay nakaidi. Nasakit tinakam nga. Pulos! Pulos nga. Kita amkat baro ka pa lang aging gatata. Hang ka pa lang nakamubun niya. Gapo iti panang paay na kanyam. Iso nga nasakit tinakam mo. Aha. Pway? No taraon ko man ni Eva? Imbakbakwar ko na. Ha? Pagkananok kumangay. Para tako pakitin itilosaw. Aha. Pulos mo ita. Duraglaklakaya ka ba raw? Nukas ka ni Eva ti asawa. Yaks! Pulos mo. Ni, ag-file ka manan itilib mo kunam. Kanayon ka matan nga aglib? Wine. Tanasaki manan ti tiyang ka. Ramanan na mo ti sigag ko. Ado mo naminan ti saksakitin ti bagay. Ay, nagrigat ti awan katulungan na. Apay ngamin nga awan agbayag nga karelasyon mo. Kanayon da ka nga panpanawan. Yak amaw. Talaga siguro agasat ko ti mapampanawan. Sige. Tay nakasarita ti bus tayo. Kinukas kasanaw. Ang mga nag-filak iti early retirement ka. Sige. Ay na, nasakit ti sigad ka. Ay, kasimot deta nga katrabahwak. Adumot tandag iti kinaliblibin ang awan mo tinagbayag kadakwada. Ay, sanda siguro nga naano sante kinalabid deta nga lalaki. Iso nga panawan da. Talaga nga di ka nakiasawa nga pulos Eva. Wen gayam, naragsaka kon, taadaan ako nga inspirasyon ko iti biyag. Sa bagay, wan matakid di. Makitak mo ti kinaragsak mo, Eva. Kaslawan nga pulos ti problema am iti biyag. Wen gaputan na kasingsing pati anak ko. Awan apulos ti problema ken ko ana. Isa may mayatan ti kastoy. Tawan ti sabali apang panunutak. Tila ang anak ko. Kat, nagkita dan nga agama. Wen friend, nagkita dan. Ngam nagsubliman nan ija Amerika ti amana. Kadwana ti pamilyana. Nagrigatin na yati kastoy. Nasakit una yun ti tiyang ka. Kunti bukot kun sikit ka. Ay na. Marigata na kamag na. Ngam, ikat-ikatak. Tamakipilak di na. Tagpatik apak. Ay, ano sa kong tagpila dito eh. Awang mo pagbayad ko iti private na doktor. Ay na. O sige anak ko, agyaman na ka, mapanakon. Ha? Aguray ka. Ni Eva day jay Adda nars akin na sarita na. Kit anak ko, kunana. Adda ita.
lumabasin nito yan ko. Eva? Ne. Si kamat kayam dayta. Kumusta? Umayak ko mga rod agpa-check up dito eh. Ha? Ne. Apay? Anyat sakit mo? Maulawak. Agsip ngiti pa nagkita. Eva? Ha? Ay sus. Ala, umay ka. Itugaw mo pa'y laang ditoy. Ayabak ti nurse nga anak ko. Agyaman na Eva. Nakasingsingput kayo nang isikaso kanyak. Nang rona tiners nga anak mau. Awan na nyaman na. Kan pagrabungan ta anak ko ti mga sikaso kadagiti pasyente da. Mababai na ka. Ha? Sika nga inuyaw ko iday. Sika magagayam ti makatulong kanya. Eva, pakawanan na uma. Ay na, di mon panunutan dayta. Nalipata kun. Isa mabalin ka di. Di mon ipalagip. Makasangit lang amin na manglagay. Mababay na una yung king ka, Eva. Kastamot din iti anak mau. Ay na, baybay amon tinapalabas kunakmat. Pakawanan na kuma. Gapoy iti panagumumsik ka na kayo iti kalamays. Pagbabawi akong dagiday. No naitibkol, tipadam matao, di mo katawaan. Tamangan no isuntugayam, ti makatulong kan ka, apaman a makabangon. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Kat ita, sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Anya kay matan? Nagwara kay man nandito kusinan, tatang? Walisak to, madamdama. Agkay waratin na po dito datar kan lamisaan. Saysayangan yung tinapoy. Naibatak nga 20 platok itay nanganak, balasang ko. Ay na, makapasuron kayo. Saysayangan yung tinapoy. Mangirarit kayo lang arudan. Kastapay taramidan nyo. Ay, suray, Rima. Yaking gagara. Ala, dalusan nyo da kita. Kutunan tayo tumanan. Wan, dalos akong, Rima. Tatang, anyaman yung imbaga ti asawa kon. Imbal lang yung kano tinapoy kan sidan. Kan impatog yung kano di bagas. Ay na, saan apon no dayta, Brindo? Jak imbal lang ti bagas. Kanjak ing gagara. Ay di kayo nagrason pa'y. Kapabay interaramidin nyo. Nirima nga asawak tagsapsapol iti kanan tayo dito'y balay. Iso akitain nyo matbasit ater aramidin nyo. Takababay ni ti asawak. Anak ko, Awan lang arodin teraramidin nyo dito'y balay. Kasta kayo pa'y. naibatakla ang ti plato. Jak mutin gagara ti panakaibal lang Di kayo nagrason pa'y. Ay na, kayat yun sa mananti makaraman kanya ka. Ala, inkay agdalo si di kusina. Takababay ni ti asawak. Mabanbanog nga agapoy ti trabaho na. Sa kastapay ti masangputan na dito'y balay. Ala, inkay agdalusan tatang. Wan, anak ko. Jak maanusan ng tamang Brendo. Sapay nagangdod. Ibagang mamatag digos. Kanayon kumot nga ibagaday ta bakit? Malamin ka no. Jak maanusan na nakabalay ti amam. Anya nga ro taramiden tangay. Sakla ka na yun ang tagdesisyon. Agpanunot ka mo tayo ti rumbang ama aramid. Awan mo't nga ro ti sabali akamangan na.
No di siya nga anak na, bakit? Agpaaramid tayo ti kalkalapaw. Ta iso ti pagnadan na. Anya? Kalkalapaw laang met. Basit ti magastos iti dayta. Sige. Sikat ti makam mo, Rima. Akin kalapaw dito, Rima. Da kayo! Nasaysaya at numailasin kayo. Tapno maaramid yu ti kay kayat yu. Inyaramidan da kayo iti bukod yu abalay. Paingay aduduwa matlat diding na. Di kay man nagreklamo. Didingan tayo ton iti sakaw. Kan uray saan tayon nga ikan iti datar na. Talaan tayo ton tay kamayo. Ti importante, ada kamayo. Sige nga ron, balasang ka. Adamat ang dali ka na paglutuan nyo ditoy. Dito ti puspuruyaw. Agyaman na, Rima. Mangala kayon ton iti bagas yu di balay. Mangala kayo ton iti 5 kilo. Umdas mat siguron day ta nga abastuyo iti 2 alawas. Wen no makabulan no isong. Rima, agtarakan kay sakit di iti baboy Ha? Ne, saan, Lore? Anya nga ro di narami di akasla kulungan ti baboy ngay. Akwa. Saan nakulungan ti baboy day jay? Pag naudan ni katugangak. Anya? Ne, apay ilasin yun ni tatalitaw. Akwa, iso nga min tagpilit alumasin. Kan, agkabaw nga minan. Kan, agkabil, no sumro ti kabaw na. Anya? Di mi kumakayat alumasin ang magpilit mo't. Nulapdan mi, kumabil. Kasta aya? Kan, pasiminto mi kumati pinaaramid mi akal kalapaw na ngam di namat kayat. Kan sako ti kayat na pagdiding mi. Iso asako ti diding ti kagudwa ti kalkalapaw na. Anya? Nagsweldo kan, Rima, bakit? Wen, addo ti kwarta. Ingka makichendan. Ano sam ti makichenda at trabahom dayta. Tawan mo nga rod panggadam. Uwin bakit? Mababay na nga rod kin ka. Tasyak mo't alalakin ti para balay. Okay lang kanyak. Adamot trabaho. Kan tinapatag awan bisyong. Uwin bakit? Kan wan gayam. Ay, awan pailat maitad ta nga abasto ni tatang atan Adu pa'y ti binayadak. Adu ti utang ko. Uwin bakit? Adapay mo't la siguro bagas na. Igatangam ton iti asin, tay supaylat si daan na. Ne, agas asok mo ti takalkalapaw ni tatalito. Aglutluto siguro. Mapanak man dita. Uray tsak umasidag. Ta mga nudang ranak. Siripok laang ti aramiden na. Nagasok da ito akayaw. Labasan samad. Ne, agsasaong agmaymay sa. Pudnon samot ti kuna ni Rima. Agkabawon ni Tatalito. Tatalito! Tata! Sino da ita? Ni Lori, Tata! Ni Lori akarubayo. Dumanon ka. Ni, nasingput mo't. Mapanak iti ayan na. Sumrek kalatan. Tawan metlat ari daw ti kalkalapaw ko. Balasang ka. Wan nga rod, nakatiwangwang mo't ti kalkalapaw yo. Saan abalin? Tapno presko. Anyat lutlutwan nyo. Agi papaporekak man iti danaw. Tagkapiak. Adain kirog ko abagas. Iso ti kapiak. Kat nangan kayon. Sa anak amang mangan iti agsapa. Nual daw la mga anak. Kat into narabi agkapiak tulaang manan Anya? Ni, apay adi kay mangan iti agsapakan rabi Wan, tapno makainutak. Basi tay bagas ko balasang ka.
Mabiit laang tata ha. Inak mangala iti makan dita balay. Ay, so, saanan? Kababain, balasang ko. Basta urayan dak, ta inak mangala iti kaninyo. Pasensya ka balasang ko. Mabisinak at talaga. Alamangan kayo laang tata. Inton bigat, yagan kayo manan iti kaninyo. Ay na, agyaman balasang ko. Naimbag ka pa'y. Taoray saan ka akap-kapin naasi ka kanyak. Amunak akaasyan. Agkakaaruba tayo. Isu amasapula at tulungan kayo, tata. Ay, saan mo't gayam apud nung agkabaw kayo? Pat siyamot pagbaga ti tao. Napigsa pa iti memoryak. Kunday ta ipagbagada nga agdangranak iti padak a tao. Saan apod no tayo ta? Wen, tata, napanaknak akong. Ay, balasang ko. At da ibagak. Ngam di mo ibagbaga kada brindo ken rima Taamangan nusungatan dak. Saan? Apay ko mga ibagak ngay. Ay, kinapudno na. Pinapanaw dak. Di dak kayat akabalay. Tanaang dudak ka na ho. Anya? Una yun? Aw mo't asida kada kayon? Kay kayat ko. Tapno saan da ko nabugbugkawan. Wen nga rod. Pasaray mga ko abugbugkawan da kayo dagijay nga agasawa. Ay, kinapudno na. Manipod adaak ditoy. Nauli mo ka hindi panunot ko. Nga oray awan makmakan ko. San abalay nga agbisinak. Basta awan mang bugbog kaw kanyak. Naragsaka ko, balasang ko. Ala, bayan nyo. Taaramidak amin akabaulak. Tapno makatulong ak kada kayo. Ado ti mabalin ko nga asidgan amang tulong kada kayo, tatalito. Ay, agyaman ak balasang ko. Kababain. Kita man kidi no adam mo nga gatgatang iti daga. Ha? Ado tata. Ay abamtuman nga rod ditoy. Sekreto talaang daytoy way. Di mo ibagbaga iti sa balay. Brendo, apa ang nagado ti tao di takalkalapaw ni tatang? Andan samot da ka sa napasamakin kuanan. Awan, sa nga ili na dagijay. Kunamon ni Lore adagitay tao amang tulong kinkwa na dagijay. Tulong? Wen, am mo ka nun ni Lore dagita tattaw. Adda ka nun mabalinda itibiyag. Agpakalaing mo't day dya akaruba. Di na pa ipakadamot kadata. May bayam latan. Tinapatag, addamang tad iti tulong ka ni tatang. Wanangam anyalat sa wandag iti taon ngay. Ibagada abinaybayan ta dya amam. Bakit? Ay na, makapasuron na talaga day dya alure. Agpakalaing. Sungatuksan. Ay na, bay amon. Di kan makiapa. Bakit? Tatang, asino dagi sa nga ilayo itay? Am-am mo ka nun ni Lori dagi jay. Imay danang tad iti tulong. Ni, adama na pinta sa kabinet yung. Intada dagita. Adda pa'y paglutuan yun. Wan, kan kalkaldiraw. Agore kayo. Adda pa'y napuskul akutson nyo. Tay original akutson day taang. Tsak mo Basta inawat kulatan Adapay dua ka ban abagasyon, tatang. Wan, intada amin dayta. Di yun samot mausar to'y kabinet yo. Basit mo ti kawas yo. Ala akong day to'y, gatangak no isaw. Sige, ala latan, rima. So kataktoy kutson nyo, tatang. Kaya't yaw? Adatay single akutson na jabalay.
Nalawa una iti kutsunyo. Si kalata, anak ko. Total, sa anak ana erwa, mga gida iti nalunang. Nala, alaan mi nga rudan, tatang. Ang mga nukit-kitan ti marabutit ti bagasyo. Isong alaan min ti may sakaban. Tane, awan bagas min. Sige laeng. Alain nyo lata. Mangipati kayla iti iluto. Ayusin kanya. Awan gayang bagasan bakit? Ay, awang kwartak. Ada binayadak ng utang ko. Ingkapay la dumawat ka ni tatang Ta sigurado nga adumanan ti inted da tulong kang kuana. Sige nga raw. Mapanak ka ni tatang. Ay, kita am tuman no da inted da pang kusina ta mga alaka. Tane, awan pa kitsinda ta. Awan na bata kwartak. Wain, bakit? Ne, ayan dagiti abas tuyo nga tata. Kwa, dinawat ni Brindo. Dona, balasang ko. Anya, apay nga ngayon padawat yu amin. Kwa. Nalabas mo't dayjay nga anak yo. Nagdakkelan a karni ngam saan nga agtrabaho. Bye-bye amo, Dona. Ket tay kwartayo ngay. Idulin nyo taamangan numapukaw. Ay, saan? Nakadulin balasang ko. Adan paggatang ko, iti agas ko. Brendo, apay nga yakas jay. Napimpintas samot ng balay ni tatang ngam ti balay ta. Bak nang ngamin tay mang tultulong kinkwana. Negosyante ka na. Anya? Nagswerte mo't ni tatang? Adda kumamot mang tulong ka data? Sana balay. Tano pumintas ti balay ni tatang. Datan tumot la ti mang tawid iti dayay. Inton matay. Aywan, anya. Ay, wang gayam. Kaano nga si kaswam ti titulo ti dagatayo? Asikaswam pay laeng. Kit adamot ti tulunan. Wen ngamnagan pay la ni tatang tadday jay. Kit man ano kumangay. Asikaswin tanto Yak pa'y masango ita. Busy ak pa'y ngagwalwalis dito'y balay. Yan sana balay. Tadamot ka data. Tititulo. Tatang. Napintasan to'y balay yo Wan. Pinapintas dan, anak ko. Tatang. Dakkalakit di tinagastos ditoy. Nagdakkal ti balayaw. Ay, wan. Dakal. Nei, ano man ang tiabas tuyo abagas tatang. Alakon na gito di yung mutla may ibaws. Kandi yun sa usaran ti LPG Kayo mo ti paglulutuan nyo. Reserbak Tano, jak makakayaw. Usarak day ta. Buludan mi pailaang. Isublimin to. Ay, wanggayam. Apay, di da kayo inik ka ni ti kwartayo? Ay, saan? Apay ngay. Timawat kayo kuma. Ay, wain. Inton matay kayaw. Da kaming taon, tagnawid dito'y balayaw. Tatalito, umayak man. Apay nakalukat tiri daw yo. Ni, nakaturog magayam iti sofana. Tata, umayak man. Aguray ka. Saan samot ng agang angas ni Tatalito? Tatalito! Tata! Kukwamin kinirima to'y balay ni tatang. Umakar kami nito Brendo, Kita am daytoy. Basa am daytoy surat ni tatang. Ha? Surat nga? Surat na kadata Nakitak iti pandagtipungan na. Nan? Basag man? Daytoy. Dear Brindo, ken Rima. Ladingidag, nulinibas ko, nga inala, tititulo ti daga. Nangipanan na
ituloy mo abasahan na. Uwan ba kahit? Ladingitag nga ibaga. Ngam inla ko kong tidaga. Tapno adda aramata. Ken igatang ko iti agas ko. Tabareng manayunan pa iti panagbiag ko. Ha? Kanto'y balaya nagnaedak. Saan ko ako kwa? Kukwa, tinakagatang, pinatarimaan na. Tapno pumintas ti pagnaedak. Ngam isuda, ti akin kukwa ditoy. Ha? Maday direk na amang dad iti sanikwak iti kas kada kayaw agam raw. Kun awan respeto na kanyak nga amayaw. Isu pumanaw kayo. Saan nyo ako kwa na ito'y alotay? Do'y amayaw. Ngayon kuskus pilyaw. Lito. Saan na po no da ito? Kasanutay tan ngay Brendo. Apay ngay akas di tinaramid ni tatang. Pag naudan ta ngayon. Awan na saya at ngait den tidakas nga aramid. No man naging bubukod ka, bukudam tumot tirikat, intun madusa ka. Ngam na dapay gundaway mo nga agbaliw, aramidam. Tati Diyos, si uuray latakan ka. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao, insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Ket ita, sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Agyaman anak, tay mawag kamot langan. Lidya anak ko. Amum ka day, ngawanan ti gatang ko iti kanag. Nakakaasi ako, dito'y balay. Ni, apay ako nayo nakakaasi kayo. Kanayo nakmat nga gipatulod iti kwartayo. Naibusay, anak ko. Amumutan dito'y pagilyan tayo. Nagngina ti magatang. Tatang, Naibusay niya naudi nga impatulod mo kanyak, anak ko. Awan pa yun, igatang ko iti bagas ko. Nakautang akpayan kadag iti karuba. ala, di kay madanagan. Apaman ang makasweldo ak dito abroad, pauitan kayo iti kwartayo. Ay na, agyaman anak ko. Urayak nga ruda, hindi patulod mo akwartak. Tatang, adda kayo man nandito'y pagsusugalan? Agsugal latan ti ammo yung araramidan? Ay, di nakman pakibiyangan, Carlo. Malasim man ang diyal daw ko. Imbes ko mamangabaka kita. Gusto ko man day tatang. Nakakaasi mo ti kabsat kong agtrabaho di abroad. Isugsugal mo lang ti papawid na. Anya? Tatang, agbalbaliw kan. Igatang mo lang ang ti kanam day ta kwarta. Kasanon numaabak ka? Awan man ang ti igatang mo iti kanam. Visit ki di ti kastaw. Pumanaw kan, Carlo. Di mo pakibiyangan tararamidag. Panaw! Manong Carlo, apay ngay mawag ka? Adda ka di ibagam? Napatag ti bagaking ka, Lydia ating ko. Oh, anya da ita? May papan kini tatang. Nasken amamwam na niya tiraramidan na dito'y lugar tayo. Ah, Namwa ka pinauitam ti kwarta ni tatang. Iso ang nakitak man ni Jeep pagsusugalan. anya? Agsugsugal ni tatang? Wanating ko. Talaang ngay bagaking ka daytoy. Kaputa masyana kung king kang agtabtrabaho ti abroad. Ngum say sayangan lang ni tatang ti kwarta apagbanbanugam. Sigurado ka iti daytang ibagpagam, ano? Wanating ko. Kanayo na mapan agsugal ni tatang. Anawag, ngumong tanak may. Ala, kasaritak to ni tatang maipapan iti dayta.
Saan apod no dayta nga ipagbaga ni manong mo Karlaw, anak ko? Anya? Agulolpod lang ni manong mo Karlaw. Apay ko mga agsugalak. Dakes dayta nga aramid. Agungit niya po Diyos. Apay nga ron nga ibagbaga ni Manong Carlo akanayon kayo isi pagsusugalan. Siguraw, nakita nak ngagbuy-buya laeng kadagiti agsusugal. Sanak ngagsugsugal anak ko. Anya? Saan mo't siguro adakais no mapanak lagbuya? Maikenak ngamin nito'y balay. Iso mapanak mo't makikaaruban o maminsan. Tatang. Amin nga ibagakin ka ni manong mo Karlaw. Di mo patpatyan. Ulbaw dadya akabsat mo. Kaya't nala siguro ti dumawat mo't iti kwartam Tapno da igatang na iti kananda pamilya. Da itati amok. Tatang. Uwan gaya manak ko. At danas ka na mapan ko gatangay. Anya ti gatangan nyo? Napanak nagpacheck up iti doktor. Una na nga da high blood ko. Iso masapol ko ti agas para iti high blood. Anya? Wan, Lydia. Ay na. Matayak no sa anak nga agtumar iti agas ko. Di na kon masangputan na si bibiyag dito'y balay. No diyak magatang di agas. O sige. Inton bigat matlaan. Pauitan kayo iti kwartayo. Naynayunam ti ipauit mo Tagumatangag pa iti baro at sinilas ko, anak ko. Abalayan. Nagadumat at tao dito'y balay mau. Way, nabalayan. Sa nga ilik amin dagita. Anya? Nay, anya nga iti aramiden di taunag ti balay mo, abalayan. Kwa, agsugsugal kami, abalayan. Anya? Way, nabalayan. Ngam, pangaasim Tadi mo ibagbaga ken ni Carlo nga anak ka. Nga agsugsugal kami dito'y balay. Ay na, abalayan. Nasursurom gaya man ti agsugal. Saan ka matasigo da kasta? Awan nga min ti aramide, kabalayan. Amumot ngag may saak laeng dito'y balay. Iso masapul kumut ti liwliwa Iso di mulatan ni kaskasaw ti makitkitam ita. Masda awak lang amen tanagado at tao ti adda ija balay ni tatang mau. Agsusugal da magayam. Una yun ni tatang. Ijay pa yun unag ti balay ti pagsusugalan da. Kat, amo ka din da ito ni Lydia akabsat mo, Carlaw. Imbaga ko na nang. Kaslasan apat yun ni Lydia ti bagbaga. Rumrumwar pa yun asak ti agul. Rumrumwar pa yun asak ti ulbon. Kasta ka de? Una nang. Binagbagak pa yun ni tatang ngay sardang ng ti agsugal. Sayang lang ti kwartana. Una, sayang nga talaga no maabakla ang di kwartana. Imbis nga igatang nalaang iti masapsapol na. Tinasayaat. Awagak man ng ti kabsat ko. Makaamuditan no dinak pa tiyan. Tinapatag, maamuan na ti aramidon tinaganak me. Manong Carlo, agsakit ni tatang. Iso di na maaramid ti agsugal. Anya? Masakit ko nam ni tatang ading ko. Wan, nang tadak nga ron iti igatang na iti agas na. Ay so, saan ngagsakit ni tatang ading ko? Manong, di mo dadaulan ni tatang. Saan na maaramid ni tatang tagsugal kan agulbod? Amata dayjay. Nay, tatang. Kunak man numasakit ka. Apay nga daimot mo nga ara. Asinaw, tinangibagakin kang adda sakit ka, Carlaw. Ni Lydia kabsad ko. Adda ka no sakit mong high blood, tatang. Wine ngagpaisaw. Naibagak dayta ken ni Lydia nga adda sakit ko nga high blood. Anya? Nga mayatan ti bagay. Awanan ti high blood ka. Iso mabalinak manay nga uminom iti arak. Tatang, madlaw nga gululbud ka. Ang mga no yung pamparbar mo lang kinilidya masakit ka, tapno pauitan na kay ti kwarta pagsugal mo. At dayta ka manin ako Carlaw. Di mo man pakibiyangan ti diskartek. Naglaing ka nga gipulong ka ni Lydia.
Tatang, masyanak laang iti kabsat ko ngagtrabaho di abroad. Saan analakatibiyag iti abroad? Carlo, sumardeng kan. Kontrabida kay tibiyag ko. Ay na, Carlo, nalabasa kitay ni tatang mo barbartag. Wala nang, amu kong dayta, gaputa nagsarita kami tay sakbay ngagbardag. Anya? Binagbaga ako ni tatang nanang. Ngem, ay na, natangken lata ti ulo na. Maaramid na pa yun ti agulbod. Ha? Nagpambar nga da sakit ng high blood kini Lydia kabsat ko. Isumat ang nagpawit adagos iti kwarta ni Lydia. Gayam, inggatang laang ni tatang iti arak. Nalabi tapapainuman na pa yan dagiti babarkada na. Aramiden na ti amin tapno makadawat lang iti kwarta ka ni Lydia. Un nga rod nanang. Mabainak tupay ngagkid daw iti kwarta iti kabsat ko. Gaputa amok nga adaan matan iti pamilya dito'y Pilipinas. Carlo. Siyempre, agpawit mo't ni Lydia para iti pamilya na a pinanawa na dito'y lugar tayo. Iso masyanaking kuana, nanang. Kat, kumusta mat gayam dagiti kakaanak nga anak ni Lydia? Nasaya at damot, nanang. Kinapudno na, naggapo ako ni Jibalayda. Nang tudak iti natang asidaanda. Kasta ka day. Wan, nanang. Nadakalan dagiti anak ni Lydia. Amudan ti araramidan da. Ay, iningay bayaw mau. Sa dino ti ayan na ita. Napan nagtrabaho di construction, nanay. Nalaing mat Amazon ni Bayaw Ingaw. Aya? Nilaang matatang ti pagparparikutan ni Lydia kabsat ko. Kanayo na pawitan iti kwarta. Nga masaysayang laang gapo iti panagsugsugal ni tatang. Tatang, sino di lalaki ang naggapo dito'y balayo? Tala nga makitak da di Awan day jay, anak ko. Anya nga awan tatang. Langa na, ti makapungpungton. Apay ka de. Ay, umayag sing-singir. Aping umayag singir tatang. Adda ka di utang nyo iti day di lalaki. Adda, Carlo. Kasano kayo nakautang kingkwa na tatang? Kanayon na kayo mat apawitan ni Lydia iti kwartayo? Utang ko iti sugal, Carlo. Di naudi nga impawit ni Lydia akwartak. May salaang nga oras anay gamak. Anya? Ay, nagmalasak ka nagsugal di na minsan nga aldaw. Nagsasaron no ti abak ko. Sana balay, tabumawi ak ngagsugal. Baring mangabak ako ninton sumarunaw. Tatang, unay kamatan. Di kamatan agsarsardeng agsugsugal. Nakautang ka pa yan. Carlo, di nakman isuro iti kayat ko nga ramidain. Makibiyang ka man na kunak. Ne, bumawi man ti adda iti panunot yo. Kayat mo asawan, dumawat ka manan kini Lydia iti pagsugal mo. Carlo, sumardeng kan. Tatang, ijamon ti agsugal. Kitab di lalaki ang naggapo dito'y balayo. Langa na ti makapungpungtot. Kat no saan nyo ang mabayadan di utang yo. Hay na, amanga no sabali pa iti aramiden na. Ay, sa anak ang mabuteng. No nyaman ti aramiden na kanyak, Carlo. Anya? Agbayad ak mitlaan kinkwana. Apaman na makabawi ak iti sugal. Ay na, talon nga daw ang masakitak anak ko. Anya? Wain, Lydia. Ay, nakapsutak. Jak pa yun rumrumwar. O sige, ibagak ka nila kay ko tao may ditabalayo, tatang. Ha? Ay, saanan. Di mon ayaban nila kay mau. Masingala ang ti trabaho na. Agga po pa iti kabangibang abariyaw. Tatang, awan ti kadwayo ditabalayo. Amangan adadaka sa mapasamak kada kayo. Ay, awan, anak ko. Kasapulak laang ti paggatang ko iti agas, ken kanag. Tapno darasak nga agimbag. Anya? Agpawit ka man kidi iti kwarta kanak ko. Hawanan ti kanak dito'y balay. Sa anak pa'y mata nagsweldo. Dua pa'y alawas ti urayak tap nagsweldo ak, tatang. Mangirimedyo ka di tanti ipawit mo akwartak Mabalin mo mati umutang kadag iti padam a Pilipino dita abroad.
Tapno daitad mo kanyak a kwarta, anak ko. Masyan ka kanyak, Lydia. Awan ti igatang ko iti kanak ditoy. Di ka dili dyan nakasaritam iti cellphone mo, Carlo. Wala nang. Sakpay la kano ti mangtad iti kanan ni tatang. Kaputa saan pa'y ang makapawi. Kasta ka day? Wala nang. Mapanak bit iji balay ni tatang. Ikakiti kanan na. Kaasim at ngagmayamay sa iji balay na. Aguyok kan nabarak kunan ni Lydia. Ala, mapan ka nga rudan. Siya kung ti makaamu amang bantay kadagiti anak yaw. Agyamanak nanang. Agyamanak nanang. Nasaya at kayo na kay kamanga. Kumusta nga ta ni tatang? Agsaksakid ka no kunan ni Lydia. Isuwa siya akong timangtad ito kanan na. Ala! Aginom tayo lang. Sakti ba ka mo? Ha? Boses mo't ni tatang day jay. Ha? Agin inumdamot itasirok ti kayo. Kunak man nagsakit ni tatang. Damot di tang agbarbartan. Ina, ulbud at talaga ni tatang. Ha? Amo ko ti aramidak tap numamati kanyak ni Lydia. Asabali ti aramida ni tatang. Limod nga alak iday ti video. Kalpasan na. I-forward ko kini Lydia. Well, kastalangan ti aramida. Amin nga aramida ni tatang. Alak iti video kanladawan. Simbangpit kamot gaya, man. Lydia, anak ko. Uwan tatang. Jack impakpakam mo nga agawid ak gaya man iti mabiit. Iso asaan ako na nagpawit iti kwarta. Tatang, nagrigrigat ak iti abroad para iti pamilyak. Kan kastamutan kan ka. Anya tinararamid mo. Sinayang mo laang di kwarta nga impawit ko. Imbes ko maakukwalaangan ti pamilyak day di kwarta. Lydia, pakawanan na, anak ko. Jackpot yan idin ni Manong Carlo. Ngamga po iti ladawan kan video ngayon forward na kanyak. Mamati akon. Anak ko. Naurnong pa yan ti utang yo. Saan kayo na matulungan dita? Makaammo kayo ng agbayad kadag iti utang yo iti sugal. Nya. Mapakawan kayo. Gaputada kayo ti amak. Ngam di kay matulungan. Gaputa na po kawan ti panagtalik ko kada kayo. No agdarum di tawan na kautangan nyo. Makaammo kayon.